Halo colegas, mai fila fale hana YouTube channel hana nana Juliana Otsata hana sa imi barak makhatene ona. Antes hawa to elabora video dani hawa karakato agradece e for obrigada barak tebes ba imi hoto no makene sempre suporta hania YouTube channel li husi like, comment, share, no subscribe. Ba imi sarne be makfone ne bem-vindo maya hana YouTube channel. E ba imi sarne be subscribe, bele subscribe agora tambah how to video kada lorona minggu tuku sanol dadere ne be imi bele hare. So, video bahwa orangnya harus explica buat ruang yang memang importante lah limar. Primeiro harus explica quando mudança que quando memang iha batel móvel tolo husi Timor Telecom nebe halo promoção em semana balon liba. Segundo harus aviso ba imi onsa imi bele registro bahwa English conversation mentoring yang ba semana ina ninyan. So, ba imi sering memang interesse ba topik ruang nega, topik primeiro o segundo ruang ni hotu continue hare. Colega sira sohane sang imi barak makatene este semana balon luba hal promoção batel móvel tolo nebe mak husi Timor Telecom e agora dadau hato explica iha mudança ituan kona ba sirnya preço so telemóvel primeiro dene nebe mak bolu F9 agora dadau nya falling $24.99 agora telemóvel segundo dene bolu V500 no agora dadau nya falling $42.50 agora telemóvel ikusliu mak idane bolu Alcatel 503 idane agora dará punya falling $54.90 so mudança ba preço tel móvel tolo makne ba colega se não mak interesse atu sosa produto hirak nega produto seluk si Timor Telecom hanesan power bank USB laptop no seluk tang imi bele hakat langsung ba iha loja TT iha Timor Plaza selai loja TT iha Hotel Timor wengira imbah han ba atu sosa produto hirak ne imi bele hasai fali foto resivu i haru ka fali mai hauni Instagram hau tau iha description box ne hori imi bele hatene so wengira imi haru ka mai hau se hare fali ba valor ba produto ne be imi hola i hau se haru ka pulsa gratuito ba imi bazia ba valor se imi akara kato atene kono ba wengira imi hola produto ho valor husi $1 to $10 ne imi hatam pulsa gratuito hira husi $10 to $30 to $30 to $60 no $60 balete ne imi hatam pulsa gratuito hira husi hau no Timor Telecom imi bele hare langsung iha description box tamene hau kere clarona para imi hori bele comprende dane so aviso ba mudança telemóvel tolo ne makne to irmai how se explica unsa imi bele registro ba hone English conversation mentoring ba semana dane so ba imi sana be mak interesse atau pratica imi inglês amu to how mau ni suran selseluk imi bele registro hone English conversation mentoring li husi link ne be mak how tahu hakraik so imi klik link ne depois imi registro mahir imi registro hotona imi mai fale comment ne dia mana how registro hotona atrone how belhatene mahir imi registro na kata halua imi check fale hani Instagram story hodi hare imi naran iha quinta-feira tuku sia kalang atau tene imi naran sai galai nomos atau tene kono bafatin mentoring atau tene horas mentoring nomos lora mentoring yan então makne de tona kita halua registro kita halua baholo produto iha lo tete iha Timor Plaza nomos iha Hotel Timor i kita halua sai foto resibo depois haru kamai hau tamba imi barak mak satiana telemóvel no produto selu no hakara hawat foto gratuito misla bele tama imi la for resibo da tama ini regulamento imi tem que hasai foto resibo haru kamai depois mau foto gratuito ba imi então makne de hau se asuru fila fala imi semana oin kita halua subscribe se imi sila subscribe. Ok, obrigada barak para imi suporta tomak e adeus.